Sawubona Sipho. Ngimi udladla umastandi wakho. Hayi yini kodwa lento ongenza yona? Hayi ngithi angikhulume ngingafeli ngaphakathi njengeflask. Ngingenile ke eroomini lakho namuhla emva kokuthi ungisendele imessage ukuthi kuphuke ama tiles ayi2 eroomini lakho ngaku headboard. Hayi ke ngayobona lawo ma tiles. Azohlala njani angaphuki ama tiles Sipho wena nomuntu wakho ni busy? Phela ngimbonile khathi ngilapha eroomini lakho ngiyobuka lama tiles aphukile ukuthi ngathi umithi. Ngezwe nje futhi ngiphathwa ubuthongo ngabona ukuthi lo muntu lona umithi ene lama tiles aphulwe ukuthi ni busy. Ubuke futhi la waphuke khona. Kodwa nje into engicasulile eyenza ukuthi ngikufakele le voice note yeka ama tiles ngizawa replace bese kungena omunye umuntu kule room. Ngithola umuntu wakho upheke istambu namabhontshisi ulayide neheater ubukele Netflix. Yini lento leyo? Yena i-wrong lento leyo, i-wrong ngale net ngokuthi water and electricity and included ku rent. Nina manje senibona ukuthi kuphekwe amabhontshisi nestambu kanti kukuphi la? Kukagogwakho. Kukagogwakho eGoba yini noma kubridgiwe ugesi ngiyawubhadala mina Sipho. No, ena futhi kulamalanga ngibona umntwana secrash aphume ekseni akhashwa ngile ntombi yakho aphinde lo muntu wakho ahamba yolanda lo mntwana ngabo 1:30 bese kuyoshaya bo2. Sipho wayifunda na i-lease contract yakho? Phela wena wasayina i-lease and i-lease lapha ku clause 5 ikhuluma nge-population per room. Songezile nje wena abantu. Yena kwenziwa njalo. Yazi nangithi ngiyaphuma ithi intombi yakho before ngikhohlwa ngicela uyochecka nase toilet. Ngithi lwenze njani toilet angizelanga ngisiplumber mina. Uthi hayi liyalika sicela futhi usilungisele ubize iplumber ngabe wena ngeke ukhone ukulungisa le toilet kanti nefastera laphuka. Esiphothela mina le room nive nilishintsha liba yi-WWE SmackDown yini? Noma le room lonke nje kudlalwe wrestling kilo kuphuka ama tiles kuphuka mafastera se toilet i-toilet liyalika. Noma lapho kwenziwe world war kule room engichashisekile phela ngoba ngathi kuyabhujiswa ngathi angazi ngathi uzongimoshela ngathi uze neagenda ngazi noma bakuthumele noma uyazizela. No Sipho ingikhubile lento ingikhubile into engiyibona eroomini lakho kodwa nje kokugcina bhuti wami lena le message lena ne ithathe njenge notice i-notice le ukuthi ngisacela ucalele ufune elinye room ngoba ngeke phela ngafaka i-Wi-Fi lapha kodwa senibukela abo Netflix. Mina le Wi-Fi ngiyifakele into ebalulekile ukuthi mawukhumbule umama wakho umbhalele ku WhatsApp, hello mama, uyabona izinto ezibalulekile abafundayo bangene internet ba research hayi ukuthi intombi yakho wena mawusemsebenzini ibukele bo Netflix. Ngizwile nokuthi uthengisa ama Russian ene mina lento leyo angiyazi ukuthi wena une fridge engaka bengithi nje wena uthanda inyama mawufaka le fridge enkulu kodwa sengiyazwa bathi uthengisa ama Russian nama Volt. Mina ngiyazi ngalento leyo futhi angase ngathola ne Russian eyi1 noma nje iVolt encane nje kodwa wena uyathengisa eroomini lapho. Cela uphume Sipho ingacabani ngoba mina ngiyawazi umthetho wokukhipha umuntu uma ungafuni kuphuma